Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betum reinate la mai thon riu dare. Asai September tarik chui na khat kum sing nai na chui na padai. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Noni September tarik chui. Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur dong report headliner. September tarik chui irai nung hai long mai noni khau chang mai rigdai na kanai point root na churuk degree Celsius tang na temperature kau liang mai timik sukan thei. Chak may inbu kukan may Noni District Headquarters kauba may nun kang kung si may lulung kauba mamthi tuna chamla may ri titay kanay. September tarik chui nung Noni District kau rigday na kanay point root na churuk degree Celsius tangkan mitay dingzin kuang nay kuang tum kakawi tuna report kau tay titay kanay. Milung kau temperature kau kukan may ri kaday suna school ku may incham na nun kang kung diang may tilaw bamthi chak may ri mansay gay may kapang tatpat magna bamlaw kanay. Inbu na long mai bazar khau langwat mai dukan dungba mai nun thailai na tingmik tongpot chuat mai tingmik bye bye mai khang swang rawi tuna sakane experts nun thailai na nuni khani Tamenglong district khau asai kum sangdiang ba mai high development projects railway line highway kup mai tan khori thingbang ngau dau kai gai mai mansai lung inbu pat na kai sam tan gai mai rini tuna sakane Infal September tarik chui Manipur khau drone re attack suna maipui aka thai ganru na khat kabiu ka mai case dai National Investigation Agency re sindat kan the drone re Infal West khau attack sukan metai September bu ka hau me sang khawi NIA re case in kan mikhau Manipur Police Department ta mi tung case joint document khani evidence goi dai kan yu khau ti khang NIA re sanghoi kan the mi tung case NIA re sin kan mitai state government re drone attack lam khau phumin kutlau khang sanghoi kan mitang sin kan chonge NIA recent kan mitang special court khau application file sukan the Infal September tarichui National Revolutionary Front Manipur NRFM re September tarichui na khat nong chipsung re kahau na Manipur kapum khuang rut na tacha general strike kau kan the NRFM re statewide general strike kau kan mitai Manipur state re independence nation India khau sai kariu kan meta nuni mak mai indau na kau kan chonge NRFM Information and Publicity Secretary Sana Chauba Maitai Ri Tipatkan my statement hilaina General Strike Hawai Media Medical Water Supplies kan Electricity tatu think magay tuna sakane mi tuang num mai phom ri Manipur tung di long mai sat goi ri Manipur da India khorui zai kariu lokan meta numak mai indau in samlau khang sanghoi kane NRFM Thailaina Manipur da India khau ti ka zau kan metai Manipur state tung chun mai ta nibin na sukan tung di tuna sakane NRFM Secretary tong statement khautai Manipur Nation tong guang Maharaja Bodh Chandra Rui Indian Union khau march sumai agreement dai September 3 na khat kum 1949 khau kapit na Shillong Meghalaya khau sign sukan chongi tuna hi kane Mitang ta Union of India khau Manipur Nation October 3 na pungu 1949 khau tai march sukan chongi tingkum phai hai Southeast Asian countries khau Manipur hai guang kandi suna naiguang chongi tiki Manipur tong sovereignty tai British kan 1891 AD khori 1947 da khau ama lokan chongi tuna hi kane India khau kariu kan metang India marui Manipur khau latlu azu tipat lokane Manipur mainun tong rights ta thau sulau makna guang kan chongi tuna sakane Indian government rate mansai ri kasiam mai pi kasiam na free movement launa Manipur the divide and rule polity palup gwangkan chongi tuna hi kane thai launui NRFM hai September tarik ru na khat kum singnai na ru na khat khotai ri kasiam thau kan chongi NRFM tuna kaw mak mai ma khotai United Revolutionary Front tuna kawbam chonge Infal September tarik chui Intelligence report hilaina Manipur Dongching district khau num mai nun ri attack sunu mai tuang nai tuna ti thai kan the milung khau hai security forces ri sisoi mai pat ma khang tan sin thau ka hau bam thi tuna Manipur security advisor Kuldip Singh ri September tarik chui khau sa indau kan the intelligence reports hilaina militant pang hai attack sukhang zang nei thum padai ma thang tai ri samdan bam thi kumna September tarik chui na ta chat lung khau attack subam nu tuna security advisor ri sakane Manipur Security Advisor Kuldip Singh re press conference kau sa indau kan mai thailai na train sutang mai kuki militants mansai phai secure daw hai Myanmar thang re Manipur gut kan thei tuna sakane Police Department re mitwang lam kau inthuk hak na tan sin thau bam thei tuna sakane
Security Advisor Rui Sakan Mekau Strategic Operation Group Meeting Hai September Tarik Rut na Tachat Nung Tai Army Assam Rifles Kani CRPF Tong Top Officials Nun Le Tat Kailau Kanthe Tuna Sakane Border Security Forces Kadai Suna Assam Rifle Rui Myanmar Le Border Subamai District Fezol Churachandpur Kani Kamjong Kau High Alert Subam The Tuna Sakane Mida Kau Anti-Drone System Kani Jammer Sai Drone Rut na Pungu Kauri Rut na Chanai Nganta Jam Ti Sunu Mai Advance Suna Thaupat Kanthe Tuna Sakane Noni September Tarik Chui Private Dental Clinic IV Longmai Dental Care Tuna Kau Mai Asai Longmai Bazar Noni District Headquarters Kau Reverend Jig Adim Pastor Rui Kalum Launat Lan Palau Kanthe Dental Clinic Dai Dr. Panti J Kang Mai BDS Dental Surgeon Fellowship in Endodontics Rui Lan Palau Kantongi IV Longmai Dental Care Kau Hai Passion Kang X-ray Insa Kang Sulaupuni Dental Clinic Kau Hai Hu Su Inthan Mai Scaling and Polishing Su Inpuan Mai Whitening Root Canal Treatment Crown and Bridge Hu Pau Mai Miat Mai Tooth Filling Aesthetic Restoration Hu Link Mai Implant Hu Thagat Mai Tooth Extraction Frenectomy and Operculectomy Braces Wisdom Tooth Extraction Lesser Gaanphiu Hai Tanup Nithe Allow Nun Kang Stainless Steel Crown Restoration Fluoride Application Pulpotomy Khani Pulpectomy Hai Kasiam Nupni Tuna Sakane Dental Clinic Lan Patkan Mai Mung Khautai Doctor Church Leaders Khani Inzen Lungsu Mai Azu Rekwang Kasau Lokane Luan Sanai Tang Mai 1 day penalty shootout kum singnai na trina padai hai into Mai Khani Ingan me khang lalo na bami mi putong mung hai Youth Ministry Tamenglong Baptist Church Rui lalo tongi registration fee Ingan me khang re chingkhat phai pungu into me khang re chingkhat October tarik kanai Wednesday nong tatkai pini kabam Rui Unity Stadium Tamenglong Baptist Church prize man champion team khang ching chui with citation runners up khang ching ru with citation Women champion team Kang Ching Root Napungo with citation, runners up Kang Ching Tachat with citation, best goalkeeper Kang Ching Khat with citation. From Laloni Migoi Rui, Ka My General Store Apollo, Stop and Shop TBC Traffic Point, Get Thai Google Form Karina registered Salano Way. Kalam Inbu na Thai Launi Migoi Rui, 9366931890 Khao Alam Lano Way. Tamenglong Ting Night Luan, Lao Tai Bu Tarik Tree na Khat Kum Sing Nai na Tree na Padai. Lao Chuan Kalan Ting Zin Night Na Ye. Zing bang muang na ye Lao Tai Bu tarik tree na kanai Lao Chuan Kalan nai na ye Ting Zin muang na ye Zing bang ting rai na ye The Gaanphiu Mel DGM Chamje subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Khau contact Sulaupu Mai ka waina king sui ne king lau na ba mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bekton Rui ka ngan ma nga thun ku mai inda wi Asai khang tu cham hai khau ringa lau the Anyu ton cham suna tu Monday nung lau thuan khwang ru ma khai critical dap ni kumei tike anyu re cham ti ku mang mai da khau lau tai dat mi tong video Khadni Sunday nung chang mills kai ni liu ka mai re so lau mai gospel lu tai thuat ni ka than ti ku la dap ni Mai ka goi na hai goi da ni ma chuang la na zau in cham lau pdiu khang rai na chang hoi me le ka zau na ti thai pat bitong the Mai ka goi na khau so yam la tau mai ti mix so kan diu Chuan ku the